tere! Kas sina oled minu uus sõber siin või? Noh, kus sa lähed? Ära mine ära, tule, sa oled nii tore, kuule. Kas sa jääd minuga päikest võtma siia või? Ma mäletan, et palil oli ka, ma nägin hästi palju, kus nad istutavad puude külge teisi puid või põõsaid. Iseenesest on see väga ilus. Selle palmipuu küljes on vähemalt mingi 3-4 erinevat taime. Nad on kuidagi siia mingisuguse, ma tean, et siin all on mingi metallist võrk ja ilmselt on siis mingisugune pinnas või mingisugune muld sinna pandud, mille sees see taim kasvama on hakanud ja siis see peal on kasvanud, ma ei tea, kas nad on ise pandud või see peal on kasvanud nagu mingi kiht saamalt ja nüüd ta on siin küljes kinni. Siin on mingisugune teine ronitaim. See ei ole isegi traadiga kinni pandud, see on nagu keritud siia ümber ja terve see puu on seda täis ja see on nagu nii ilus. There you go. Most important. Üleöö ma põlesin siit ära, eks ole, ja siis eile põlesid ära mul siis jalad ja kõht. Et nüüd muidugi tänaseks on natuke käed järele andnud, aga nad ei ole veel täiesti taastunud ja lõppkokkuvõttes ma olen üleni ära põlenud ja ma olen täiesti mingite pikkade pükstega ja pikkade varrukatega, ma jätsin naba paljaks sellepärast, et no nii palav on lihtsalt, et natukene, ma kohe näitan ka, milline ma välja näen ja täna on siis siuke päev lihtsalt, et ma panin ennast turvaliselt riidesse ja ma lähen vaatan siit ranna äärt ja mis ma kaardi peal vaatasin, kus midagi vaadata on, vaatan, mis siin on ja ma näitan teile ka. A new place, a new home for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Ma loodan, et te näete ja see siin on beebikokonat. See näeb välja täpselt nagu mingi hiigel tammeturu. Aga nad on nii väiksed ja armsad algul. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Cause I found my way.
my way, my way, my way, on my way. my way. I found my way. I found my way. me jõudsime kohale. So, everyone, see, she look more beautiful. At first, she beautiful, but after she wear this one, more beautiful. So 120 not only here. So we have 4 different locations. Chiang Mai first, Chiang Mai, Phuket, Pattaya, I did here. So here we have 6 elephants. Okay? So why not 10 or 20s? Because so each 10 or 20s is many elephants because we have the smaller here. nagu süüa tegema elevantidele. So today we're gonna feed the watermelon to elephants. So watermelon over there. 1 person for 1 big bucket. Okay? So elephant from here you put under the crop. So elephant teeth like this you put under the teeth like this. So how do you do? You have to mix them together. Okay? Blend everything, mix them together, and then make the ball. Make the ball. After you finish, tuleb ära süvessida nagu. 是啊，最核心的就是这个东西，就是玉米料，然后把它混合。 see mulle meeldib. peaks iga päev elevantidele sööma. see ei lõhna küll hästi. Lähme nüüd, nad lähevad, annan elevantile need palju. ma pean ühe andma. That we allow 10 meters left and right, and of course I cannot see. Big body, big tongue, long vision to see. That on the side allow 10 meters. And the cow behind your ear, they can't see. And morning, left and skin color, they cannot see. Another color they can see. And then in the night time, that's the only blue color. Another color they cannot see. And that's why why this one she have? She's not lady boy. We call her. Check out loud, check out loud.
Thank you. What kind of... So guys, so eat What this kind? one, okay? Eat this one. My people gonna die in 2 minutes. So in 2 very minutes, nice. you're gonna die. In 2 minutes, yeah. Alright guys, welcome to Satham TV. You know what I'm saying? Today, we're doing something very uncomfortable. It's the 30th day of our mission. Doing something uncomfortable. Stop up now. Stop up now. Mặt chân mặt nó bị ngon. Quay mặt. From coconut flour, sugar, add lime juice, add salt. 1 chili, just 1 chili. 1 chili, the garlic. Oh, we have French. Afterwards, boiling the and then you use Thai ingredients. Yeah. Thank you. And tomato, the last one. Now this one. Okay, everyone, calm down. You start with papaya syrup first. Papaya syrup. Vegetarian papaya syrup. See on nende tehtud papajasalat.